Hagajilang le IQ day jang kasang Voice of the People Party mandagasngi hapo Mausun Ram layoru ya kajingkran na MP jang kasalong Dr. Ricky Ejie Sengkan berkumjuru onong aiktin jang kasang Dr. Baskham Marbo Dr. Ricky ulaong ba usmbai ubaka VVP gala bet akini ke laisnam amdai maki banyo khet nei dai ki longdien ki hap ki barit ki wanwan hadin joki ki banyo khet jo so obatiang harin habut da kajinya trailang ba da kajing trai hok jo ki pajba kan ban kalyang jo Dr. Baskham ulaong bagi National Party kimpai berkhat bagi sang VVP kan yo ya kajing job namar ka history ka yathu bagi sang lulum kim jukham job ya ka election MP dari kim jukham yo la ban pha nami khamar slok sabha hande hane ka election lamba ka sang Voice of the People Party ki pai ba kila pin kala khong panglot ya kita ki ba mudur bagi berkhat bagi sang lulum kinum job ya ka election MP parti tang lai Islam duna kajing ya kunti ke jongka Arajar arpulai ang sawat kiyambali kabalibang walang ilakwa panginyo ikibriyo hapchan haki constituency kilaipin republiki constituency kabaharap hapo ka shillong parliamentary seat nrei shitam bon kiyong ka pamla kanlong kumno banyele ika election banyakun ika election klam bisa lakse kanlong kalau nggak sisa nila pusang kipri kilo biang nadong serong mulai kiong ani mompi yang mulai compare kata orang sedang kami hi bangtiang ni kalau benar kau berterima yang mulai himsim mau himsim sange agar kejengiatan tiga jongi hadin juga mulai election ni soto pakai jad pun juga jongi kadon kamban soto yang kita ke politics kali ke dongkam bo paipa aga sensar paipa uri pun soto yang ada jongga bor bakun family keren sodom segala kita hanya pun sin yawan ban pun syai yo paipa ni dah terang ni dah amnot ban ni dah terpa dan kan sim ko soto bapnya ini bak gede galenti apa pelajir banong ki bayesha namar mi usmbai ubang labet akini ki laisnam duna na kermen skam on usmbai ubabha ubang labet apreng jompi hagoi gasmi on sasai uso ubabang balbashnyam am na kunun pa jongi singam yu tauso na kermen skam bagini ki hep ki bare ki kon di sem ki jongi Ibrahim syanya hana berpi, nagaman takkan lawai ke jongki, nanang yepi pen am babi dalai lewem, nado bapa syamnya kalah, banjir yang kalenti kumu om, kabaran kajing ijnai, lekin nomrum blai kibaskam, aga bedai baka sensar kadar, kami om, sensar kadar kabapun. Kasensar kadar ka balat na babamsak, kasensar kadar ka wampet sidak mat, yano, kata kadai ka nomrimblay, kabalapan scam, da ublay nobo ng tao, hagabay bat kasensar kadar, bat niya kabakum kata, niwan pampusmo, niwan banyay terpa kapi, bat habat lajit ya ganiganti, yay, me batka, up juga por, mat nama tatin, kata por kan sapai. Kita kisen mili, kira nang panpau, tindiak, kabasak ko kipaipa bagi kalong, mangi kerpa ni kuntu. Naman yung don ka por halo jompi, ada sensar paipa kabor besok hapi, amdei hani, kabor besok hapi, dikonta. Dan kamhok yang terkabur, wadetat dor yang terkabur kompidon, bapila pempau yang terkukum kata, agar ke MP election, bat ngam artatin kumkinangilam, bau paipa mentah, usmoto yang kedor jom kada shibut, usmoto yang kada jom kabur, bat negernan skam, bagai jengkersan ke jompi, nanti syakmat. Ngin job ye ki jingele ki ba bon jot ki ba ngi sham hagari ki ski tipo ya ga fi la
kerpa dengan aga jingkran hadi syah kre syuwan ga accident napta jaga poru de ngaram kren slen bingen kertan tak silan arlan ka jingkran ka bangakwa bala hi gorong ba ni nakalian juga parti kira sungu sibun ya kipai ba jong kamau Sunram constituency kablai ke jingkersan ka baklan sibune ya ka voice of the people party por pangi wan ban campaign sene ko misutu kare constituency ka ba kham juat ka ba kham sitom na ge mun ki liang henry ngindo ke jingkerman ni ka hawang ile ban campaign ban peloy ki meeting jongi ni pada ya ka jingkersan jong ki pai ba but kani ka ainan sim sibul ni ko party but hadin mengalingo ek result jong ke MP hadin mengalingi ka vote kani ka pen hem sisa ka men sing ko jongi pana ka mo Sunram constituency pila ai ka jing jok bagan burom ya i candidate jongi Dr. Ricky Jason Kon tena kalian ka jonga ngamdani banong takata hingon kublai sibune ya ki paiba jong ka Sunram constituency ya ka bapla ai ka jingkersan ka pura ya ka voice of people party but ngel pagani ka de jing sedang kamde ka jingkut but hakane ka MDC election ka bapili ba kani ka sarkar ka lapan slam kanang mut tong ya pelong suara ka MP election ka badai tha te ki namut ba haka jing dai tha to MP election tu pra ole yu namar ba haka MP election te ka regional party kam kham job penpen haka election jong Meghalaya ki regional party kim ju yo ban pha ya nomik phat sa parliament te ki ke namut bakani ke history kan long biang henry phi ki pai ba phi pen kala khongpong ye ke jingmut jik berkhat jong kini ki nam sansa ke jongi ban benta kala kulmar minta ngai phi kala kulmar kim tip cho ban le kumlo bat gai ke ba ngakwa banong heri kalong ba nang ai ke jingkersan ya ka Voice People Party niran kam ya ka jingkersan ke jong phi ya ka MDC election but haka MLA election ke banong hajar arhupra but kalimpi kadang jingai henry gedon kam bat penskam ya ke jingmut jing perkhat ke jongi kena bagian yo ban kek yau so jong ke jingker ban nak banta ka jai ben riu bat ke jalai jongi kublesimu